Gelondongnya mesake. Iya. Seret. Dicangking. Oh, itu. Ini tuh. Kupingnya cok. Sikile. Oke. Ayo. Oke. Wes siap. Wes siap. Nyolati mayit. Iya, wes. Siap. Siap. Ayo. Mantap. Konsentrasi merem. Oh, siap. Siap. Oke. Mas ini. Itu kok piye? Lek kesirep. Heeh. Tak jejet. Oh, udah mantap lah. Penak oke. Jadi nyolati mayit tenanan. Oh, udah. Iya. Kok lek kesirep jejet. Udah. Woi, mantap. Sholli ala hadzal mayyiti. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Saya cak. Selama ini kau sampai isu mbak ruko. Duh. Gak gawe ruko. Oh, gak. Kabar toh sampai ming piro. Oh, iya ming 8. Oh, berarti gak gawe sujud. Yo gak usah. Itu berarti lak lu salat fardu, salat mayit. Iya. Lak turun kok yo gak entuk pahala. Gak dadi. Ngatur tenan lah, Bos. Oh, lek imame salah sing burine ngelingne. Ojo meneng ae. Ya iya malah. Oh iya. Ayo, kontrakannya. Konsentrasi, Pak. Oke. Sholli ala hadzal mayyiti. Allahu akbar. Allahu Akbar. Oh. Allahu akbar. Wah. Allahu akbar. Wah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mayitnya nih. Mayitnya ra ono. Caca. Iki korbannya cene nama. Kok. Beh. Berat ini. Jan. Berat iki. Nyapa iki? Mayitnya iso mlaku. Jajal. Keplaknya sih. Tinggi. Ora, ini iki wektune wis gak akeh iki. Awake dhewe gak boleh pakai. Ada yang ngajarin Diangkat ya buat kerudungnya aja. Oh iya ndunge. Kopi gase. Nah, ya tangan diatur. Iso ngilang lho. Mayit mlaku. Karepe dhewe cetok. Siap. Konsentrasi. Gak cetok. Yo. Ojo turu. Jadi sing turu kuwi delok lewat iki lho. Lagi temen naik 2 kali. Sampeyan delok lewat iki lho, kok kare piye? Oh, ojo turu. Oh iya, salah sitok ojo turu. Ojo merem. Lah sampeyan merem lho. Aku merem. Aku gak merem. Oh iya. Aku tak merem ya. Wis siap. Yo, siap. Sholli ala hadzal mayyiti. Allahu akbar. Sajadah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, pergi gimana? Mae to hilang-hilange to. Duh, aku lali merem. Aduh, aku turu lagi. Aduh. Iki mayite koyo ora gelem disolati. Tuh Islam iki paling. Iya, itu Islam. Dijak nang jalan yang bener gak bisa. Soalnya nek mayit Islam itu biasanya salate Nunggu saja Nek jalan ngarepe- betul iki. ning ngarepe imam. Jadi, Jadi kok mindahnya buri. Sama sing mindah? lek mayit Islam itu wis ngerti dalane ning surga. Heeh. Tapi lek mayit orang Islam Iki dia bingung, melenceng-melenceng. awake dhewe kudu dicoi dalane. Oh, berarti kita Rupanya nyembunyi. Iya, ndak usah Sholat nangis. kali. Berarti sah salate kok. Sah. Wis sah. Saiki Iki rasane pendem.
Dibuang kali ya. Iya, dibuang kali. Ayo, wis. Rawang sedikit buat buka. Oh, dibuang. Ayo. Dibuka apa dibuka? Dibuang. Dibuka. Oh, iya. Tak diangkat apa nih? Oh, jadi cantik. Kupingnya. Nak diangkat ki yo abot. Glondongnya masak nih. Iya. Seret. Dicangking. Oh, Oke. itu. Kupingnya cong. Sikile. Oke. Ayo. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys tombol subscribe. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gak ada rugi.